At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar tarabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay denggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Ay na, makapabisin, ti ayam mo tilot-lotok kasi daan pipita. Uray pupuutam ti kunak. No maramanam da ito'y kayat mo lakit din ti agbahak abalaw no di mo pa'y am-amaw ti agbalin na katugangam. Ha? Anyamat din dita ako na ni Madam Margaret? Hoy, Pipita, saan ka diapod no ti kunak? Ay, gusto kayo Madam. Talaga diyo pa'y namamo ti nagbalin na katugangan nyo no diyo pa'y namamo ti agbalin nga asawa yo. Talagang agkadwa ta Pipita. Ang baybay am da itang asa-asawa. May mayat ti agbaak. Ay, naisurusuro takpay ki din na nagkatawa. Madam, kababain pa yan na da kayo ti agluto. Kayat ko lang nga iparaman kan katilutok. Makaparagsak itikas kada tabaa. Ay, ramraman mo manan ni Pipita Margaret. Sa di mo kadi ammo. At ti babae ama nagkanta no agluto kat lakay ti makaasawa. Da kayo mat mama. Nakaragragsak lang itay. Asino tinagkuna alakay ti makasawa kanyak? Ay, noan niya lang dito't patpatsyon nyo. Sana kun ama ki asawa, bakit akon? Naubing pa'y matala nga yo, Madam. Kaslag taon ko ilang itinasuro ka 20. Magustuak man day ta ko nam. Ang mga no kanayon nga ilutuan kay ti makapabaak. Naangaw kaya talaga, Madam? Maya, ti panakiinangaw mo kini Pipita. Malipata mo, day talut-lutwag. Ay na, talaga na imas. Malipatak ti agdayet no kanayon akastoy ti kinaimas ti panangan ko. Talaga akababagin day tan, Margaret. Kandawan mo't ngamin ti mang palukmagkan ka. Ni mamamat, makapawan ganas ti panangan. Pipita, makikiddan kan amangan. Samon-samot na magustuhan ti linutok. Oh no, mabutang kang agbaak. Sige, Madam. Mga anak matan. Maray awak kami namang buy-buy ti kinaragsak yung amang mangan. Kat, mabsug kalatan amang buy-buya kanyak. Matungtungboy kan samot kanyak. Ha? Kunanin na napalmamiray di. Suplata ni Madam Margaret. Ni, uray na kayo, mama. Naikulang kayo, mad. Uray la diyo intuloy ti suboy, Nagsaya at lakit din no kanayon kumakastoy anaragsak ka anak ka. Talaga si Kapupoy. Kanayon naklatan aluklukwain. Binigbigat nakman na di na oras. Kitput nyo mo't nga na pintas abalasa nga mga sapsapor king kakamoto. Ito lang nga, kat kinakulog niyan tinatang nga. Mangibagbaga mo't lagamit iganagan. Pambardala ang lagi kamoto. Yung tipod no, kaya't nilayang dang ti agpasiksiking ka. Ay, Pupoy, ayan, yaman da kita nasasawam. Kan pinatidog mo pa'y tinagan na dayan. Ngam, dayang tipirngas na, sana dayang dang. Kamoto, ano na timak ko ng kinidayang? Mabalin matlang, kartada na webe, champion, Ay, yak mawatan ti bagbaga makartada nuebe. Sanak aso ka daw. Ay, ni Nana Palmarira. Nakatukaw dito sa sala sa nakatapaya. Naunag sa di pang panunutin na. Pipita, Ay, Madam. agdalos kalatan dito sa alas. Nasakit ka dito ngipin nyo, Nana Palmarira? Daytan. Babakon ti tapayak, Pipita. Amo, mas daawak iti nagbaliwan ni Margaret. Saan akas day ti kinaragsak na idiawan kapay akatulong me? Isungarod anas daawak, Nana. Naragsak kan man nakiyangaw. No at dalamang paswit kinkwa na kadagiti malabsan na babaro. Danda nilang malipatan na amay sa professional. Napintas ti anak yu, Madam. Ubing pa'y tilangana. Gapo, iti kinauyong na. Awan, tinakaito rin anagaram kinkwa na. Pipita!
Ingka man lukatan tiri daw. Ay, Dan sakit din na kay turad amang pasyal ka ni Margaret. sige madam. Adda ka nang makaituro namang pasyal ni Madam Margaret. Ngayon baga sardam mo na slag anayag aliw-liwa tinaliday akan. Sino dito lakay? Kaslagdan tani magsaw. Naim pagasardam yumat. Si kakadi tayo napintas sa balasang Lipal Marina. Ay, sana nga po. Sak ni Pipita katulong da. Apo ko naman kanya. Nuwang lang tilumaklakay Pipita. Siya ni Restituto. Ngam awagan naklatan iti Tito. Sino day ta Pipita? Hindi mo ko mapatanunan. Ay, gayam. Dumanon kayo. Mulmuleng-lengan lakmet-latan Palmarina. Di mo imaga-asaan na kung amalasing. Jak ngamin namnamaan nga kita ta. No, manon adikada tinapalabas. Adon ti nagbalbaliwam. Sa arak pa'y matalim mo kayo iti panagkunak. Ubing pa'y laeng tiriknak. Day ta ti nagbaliwam. Idi ubingan ta, managbabaen kung saan ka amatimtimag. Day ta ti pang babalawak ka na tinadakal ko. Tukak kumaati mo na ngayon pasidada idi kanyak. Ay, jak magawid ang tagkatawa iti kinaangaw mo. Wano pinailong ka kumaiti danom ti baterya. Ay, si Kamat. Mabalin ka di nga ron nga inuman ti danom ti baterya. Sino ti uminom iti danom ti baterya, mama? Natagayam sa nga iliyo. Kunak man no ni Pipita ti kakinkin na tawa yo dito isalas. Wow! Nagpintasan abalasang kasla kaganos ti bunga ti rabanos ti kinalapsak na. Iso ka di ti balasang mo, Palmarina. Uwan, iso ni Margaret. Ni Restituto. Kinaubingak Margaret. Tito, kunamlatan kan kuana. Talaga at tito tinagan ko. Maragsakan nag-amakamukin ka na pintas abalasang. Sana ko nabalasang, bakit akon. Ay, nagsubliak man langan iti kwartok. Ay, mabwisit ako man iti daytoy alakay. Ay, pagsasawak la ko man. Madam mga sarsarita kami iti amo kabakit itay adadimta nga sa nga ilina kamuto. Apag iso asimber kak dito kwarto kitay umawag ka. Oray, ta nakatumpong ka manan, iti nasayat nga mo. Pudnot ako nam kamuto. Nagsaya at ni Nana Palmarina. Nimot Madam Margaret, pasaray tulungan ng agluto. Kat, nagimbagan. Man-mano, ti kasta nga mo. Sapay kumatasan nga baliw. Iti nasurukan na makalawas ko katulong da. Awan pa iti di nasayat ng pakita kanyak ni Madam Margaret. Kat, kumusta kayo matunkin Popoy? Ang gwapo lang ta. Ang ako lang. Saan na kami apakarikutan? Nasutil lang ni Popoy. No maunak, ay kaya bagi mo ta. Nagrag sa akin yung latamang tibagbagi yun. Kamuto? Una. Raduma. Saan mi pa yan mapuputan ti oras? Sumipmat kaya man no ka. Saan nyo mo't unay palaluan? At da pagpatinggan ti pa nagtrabaho, kamuto. Nakapanaw gaya man ti sa nga iliyo, mama. Di yung ibaga nga agpaaram kayo pailaan kat bakbakatan kayon. Anya ayat ay ta sa asawang Margaret. Nakalagipla apim masyar ni Restituto. Kakaskasar mi ide, day di papang mo, idi pimanaw dito yung lugar tayo. Nagar-aram idi kada kayo, kayat na kayo asublian? Saan na nagaram kanyak? No, managbabain kundi matagtagal eh. Kaslamat awan babain na mama. Nagrasaw ti pa nagsasauna. Pag nakiangaw na laang day dya eh. Apay aya akas lang, masyudot ka kini Restituto. Saan nakamot nga an-anwan? Ay, amo yung mat nga allergic ko ti lalaki. Ay, tsakla na padasan tinapaspasyar. Kasano nga dama kay turad amang pasyar kan ka no nagsuplada ka?
Agbiagak nga awan lalaki iti biyag ko, mama. Nagmayat ti awan asawa na. Kita nyo dagiti kataeb ko an asawaan. Kaslanhanang ko idan iti kinabakit ti langada. Nay, saan kang aguy-uyaw iti kasta? Saan pa'y anala daw apan nakiasawam? Ay, awan kanya kun dayta, mama. Itapa ita sa anak kun ama ka anak. Mapanunot mo lang dayta. 40 ti taon mon, Margaret. Ado, ti sinayang mo at tawag. Inururay ka, idi rabi. Nasapan sakit iti panaturog mo. Apay nga inuray nakpailang akatum anang pasal kinidayang. Tinapan ka kumalatan na. Di ka man. Nagano ti mabalin na pagsaritaan ta. Sana na ita. Nagkaps kan aya. Nidayang lang arudan. Tinagparik na king ka. Di mo pa'y kagat. Napintas king kabubingan na. Oh. Pagan ano kumamag? Uray, lumakayan. Basta saan pa'y alumukay. Kanya lumukay ni bagbagamot. Alag, timplakan iti kape. Nukay mo tag kape. Sa tamapan ni garden. Nagado asaom. Ay, baglakit din ta nakapagpreno ak. Nagtangkan ti ulo dagita akaaruba. Apay asanda nga gigalot ka dagiti aso da. Pakaalaan iti disgrasya dayta, madam. Ay, numabalin jak kayat ti agkotse. Ngam kagurak ti magmag na alabsan dagiti istambay. Ay, nagadungag pa iso ti tao diti lugar yo, madam. Awan nga tati pagtrabahoan da. Dagitay napagklan ang mamartek dagita pipita. Itulod na kay opisina ta usarum ti kotse makichenda. Awagan kan tulatan inton malam no masapol ko to'y kotse. Sige, madam. Sa laki! Ay, niya lakit din dagiti lalaki. Kasi saan da makakit-kita iti napintas. Sa anak mo't nga aso tapno paswitan da. No, sa kagurkuran ni Madam Margaret dagiti lalaki. Naimbag ta nakapagtepal. Tadi na ko mapinagsasawan dagiti nang paswit yan ko, hana. Kung nani Nana Palmarina, ngawan kanot makaituro damang pasyarkan ko, hana. Ay, ni Nana Palmarina ti umawawag. Ay, masikuran kat nga tan. Apay kat jakmat langan makasangpot iti balay da. Nagat ti dumot namin ti pilay di groceria. Hello, Nana. Saan ka kadipay analpas anak kitchenda ken naggroceria pipita? Ay, adak pay lang ti groceria. Mapanak to pay makitsinda. Nagado ngamin ti tao. No impapilit mo't ngamin ni Margaret ngagkuyog kayo. Ket saan na kamat amatulungan ang makigroceria? Ay, agan anad ka kadagiti manip to da. Ay? Ado ka diti maniptod dito, madam? Ada ide. Nabayag mo't kit din nga awanan din ay padamag. Saan mo lang nga mo aya? Sige, madam. Maganan nadak. Ay, agsiputak ka na yung pag. No sandak lakit di amalipat. Lumaba na. Ay, kay sir-sirrak tiluangan. Diyak pa'y na ibababay di kotse dagiti ginatang ko. Asino nga taday tangang busbusina? Hello, my sweetie pie. Ay, tataris ti Tuto. Wasi, Tito, da kayo gayam. Naragsak kamot gayam akasarsarita, Margaret. Kunak no suplada ka. Siyak ni Pipita. Napagbidutan dakmutan asyak ni Madam Margaret. Si Jaman Pipita, di ka lang maangawan. Oo. Pinaantar nanti kutsina sa Pimanawan. Ay, nabainan nga ta? Ta napagbidutan nakasyak ni Madam Margaret? Huh? O dayo mo't nga kakaingas kami? Tulungan ka laangan amang ipak ni kadagito'y ginatang mo, Pipita. Amaw ka, nabadnog ka na kitchenda. Basta unay alingit mo. Nagdagaan nga min tsindahan, Madam? Ay, wun gayam. Asino day jay nangag ko nagbusina itay. Apag iso rumuarak iti banyo itay. Jakmat na ilak tirwangan nito yung nagtsikunak. Ni Tata Restituto day jay. Anya? Imal aldawan? Agad sa dinong aritayan na. Saan mo't adimanon?
Diyak amo no napabainan, ta napagbidutan na kasyak ni Madam Margaret. Tinmanang matadago si tayan. Hadoon tinagbalbaliwan ni Restituto. Saan na kasi di? Bimak nang payan. No, naiturod na kumatinagaram kanya, tama nga no, da kami kumante nagasawa. Saan ako maabalaw? Ay, anya pala nga tatirik na ni Nana Palmarina. Ang mga numapanunot na pailaan ti baki asawa. Ay, wan kayang pipita. Tama ka no, mabising kan. Saan kan sapay ang nagmerienda? Madam, dahito yung tayo pinatimplayo a kapiyo. Agyaman naklaunay, Pipita. Mabalin na kapanawan latan dito tapno makainanakan. Dito'y salas ko nga ituloy tinsang pet ko at trabahok. Sa anak pat lang makaturog adagos, madam. Isong nagtuktok kayo langit ti kwartok na damasapol yaw. Sino anya day tarabrabi nga busbusina? Nabartek man nga tan. Kaslamat iti batog ti ruangan ti agbusbusina, madam. Ang mga nadasang nga iliw. Awan ti ammo ka sa nga ilik. Anya ko matibaga darabrabi eh. Ingka man lakitaanan tapno sumardeng agbusbusina. Awan mo ni Madam Margaret dito sa halas, tito. Pinanawa kita ang nakasangoy ti laptop na. Nakapasyar ka, Restituto. Saan nagkupas ti kinapintas mo, Palmarina? Talaga nga doon tinagbaliwam, Restituto. Naglaing kabatan amang bulada. Ay, yan, dagito yung nataengan. Tito, mabanong ka lang ang ibalikas iti Restituto. Talaga napintas ka. O sino kumapay ti umaraan ni Margaret? No saan? Ansik ha? Ay, asino nga tatiranta dahi ti alakay. Ti inaw no ti anak. Pipita, pasino day ta? Siriin pa'y matlagayam ni Margaret. Ti magnalagan talaga napintas. Asino day ta ko na? Asino, Pipita? Ay, ni Sir Restituto, madam. Ay, makaungot sa amot ni Madam Margaret. Nakaayayat ka man, Pipita. Pasensya ka na, Palmarina, ha? Diyak nagawidan ti aglet. Sana kami ang maestro, tapno awagan na kiti, Sir Pipita. Tito ko namlatan. Umay ka man dito, Pipita, taday bagaktan ka? Panawan kayo, pay. Ada ka na ibaga ni Madam Margaret kanyak. Umlekak ko mamanan. Ay, kababain kan ka, Palmarina. Kasla na nga to atao ni Margaret nga awagan ni Pipita iti Madam. Panagdayaw laang ni Pipita kini Margaret. Narwam ka no ni Pipita nga agawag ti Madam kadagiti amo na. Ang umno siya, jak kayat nga awagan nak iti Madam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Itimplahan kayo kadi iti kapiyaw? Iti bigat lang agkapkapiak, Pipita. Ay, anya nga rati kayat yaw. Gatas wala Diyos. Dagulit ka katulungan niya. Ha? Urayan nakagsawa, ano niya tibagak. Saan kakit din ngagpabatubat? Ay, puno kayam ti ko na ni Nana Palmarina. Suplada ni Madam Margaret. Makadlawak iti dayjay alakay. Masansan nga agpasyar dito'y balay. Kat ni mamamat, mayatmat nga agpaaram. Ay, dinamag na kayo mo itay ni Tito. Ay, saan nga agkibkibaltang day talakay? Di na iba ka aripunan na kami nga agina. Ay, talaga nga agungutin. Mala, rumarkan iti kwartok, Pipita. Itimplanak iti gatas. Diyay nalamiis tanapudot ti ulok itarabi eh. Wan, madam. Itay pa'y gayam mo mauawag ka kamutaw. Adda nga mindim nga sa nga iliitay madamang agsarsarita kami kini Nana Palmarina. Sa pinaayabanak ni Madam Margaret. San ka pa igay manalpas iti trabaho? Intimplaak lang iti gatas ni Madam Margaret. Kalpasan damag na ano asino ti sangayili. Madama pa'y lang nga makisarsarita ti amok abakit kini Tito. Nakadanon gayam dita ni Tito Ha? Asino ay Tito ti pampanunutam kamuto? Ni kadila kay Restituto a kinaubingan kan sigod akarubad na Nana Palmarina? Napait ka di ti tinimplak a kapeyo, Madam Margaret? Nayunak ti asukar na? Apay ngamin anak kasi dungat ka bigbigat.
No saan ka nga umisem? Bakbakutan tilangangam siyak. Mama, agpudno kayo man kanyak? Agpapaaram kayo kadi iti dayjay alakay restituto? Ay, sus, bagong tansamot ni Madam Margaret, inaan. Di kayo lamabain na pasyaran da kat bakbaketan kayo? Makasangit at maniti da itapan ng pabain mo kanya. Dagdagan ni Pipita Margaret. Saan nga agar-aram ni restituto kanya? Ang mga nusik at isirsirigan na. Adda maungtan kayo iti dayta nga ibagbagayo, mama. Pipita, numaminsan pa'y nga umay dito'y dayjay alakay. Saan mo apaspastragan? Laklakayan lang aruden, agaram pa'y laan. May samat da ito amang malmalas. Nagdagulit. Naguray ka man ta pagsasawak. Hoy! Naawan maaramidam. Sanak nga iramraman. Anya nga awan sirbit ikinapintas ko akun kunam. Kukom lang ta kinagwapom. Naragsakak itibiyag ko. Uray man kit dibak nang ka. Ay. Nabatik gayam ti laptop ko iti unag ti kwartok. Pipita! Umay ka man! Darasam! O, madam! Umay ako! Anya ti araramidam, Pipita? Agdaldalusak pa lang iti kusina, madam. Naibatik ti laptop ko iti kwartok. At dapay gayam iti rabaw ti kamak ti may sa cellphone kan wallet ko. Ingka malalaan-langan ta masarutak nga agsublay ti kwartok. Sige, madam. Hep! Papanam! Imbaundak ang mga hala iti cellphone kin laptop yung madam. Wan, imbilin ko nga agpaiso. Ngam kasano ka makastrek iti kwartok ket nakalak. Ay? Oh, ato iti tulbag. Dalusam tumet tan ti kwartok ket nay nagadu awara. Sige, madam. Talaga sandak nga inggan. Diyak tuman lang papintasan. Sabali mo tayo nag-text. Pakipot ka unay. Ano saan ka amaala iti santong dasalan. Alaan ka iti santong paspasan ako nada. But nga nakit din ti loko. Pagbabaketan nakit din da ito'y abarumbado. Uray man ado ti kinabaknang yo kan ado ti bodyguard mo. Naguray ka man ta i-block ko man langan tapno saan ang makaawag pa. Pipita! Nagbayag kan aya, maladaw ako niti opisina. Ito yung laptop yung madam. Naibayagak ta sinapol ko ti cellphone nyo. Diyak ko man nakita na pandagan iti pungan no sana nag-ring. Ay, talaga sa andak na inggan aya. Agsukatak tuman langan iti SIM card ko. Mapan mo ituloy ti trabaho, Pipita. Ay, Pipita, di mo liplipatan ti mang dalos iti kwartok dalos sama na imbag. Wen, madam. Ayan niya nga tati mapaspasamak ni Madam Margaret. Pinagbigat natin akong Ay, awan la tinatanang apan nakisarita mon kadagiti agar-aram ken ka. Iramraman mo pa'y ni Pipita pagpupungtutan. Amang ano kaya't yoda kayo ti isaronok kapag pupungtutan, mama? Maamuak lang agpapaaram kayo iti dayjay alakay restituto. Makangeg kayo iti sana nasayat kanyak. Sana ngagpapaaram ken kuana. Awan iti panunot ko dayta. Ang mga nosik ati sirsirigin na. Bareng aganak kapay. Uray may salaang. Insulton daksamat, mama. Amuyo lang arudan na jakon aganak. Pasensyan ka mo ito. Ito yung panakaradaw ko. Uray tada na pintas nga ipadamag ko king ka. Idi nga ta agad-adal ka. Kanayon ka maladaw iti pagadalan. Pay na pukcham. Tinultulungak pay nga min idi. Dahil apong lakay nga agmula iti kamuti iti bangkak. Siyaksama ti bagbagam. Talaga aloko ka. Ay, ngam pwera ang kamuto. At danapintas nga ipadamag ko. Ay sus, dinamag na ka ni dayang itay. Iso tinakaibayagak. Tana ipasak tinakitungtungking kuwana. Dandan niyo pa'y nalipatak yung may ko dito gatit. Oho! Si Kansa, matag kurso na hadagang kuwana. Ay kaarma malata, di nakibibiyang. Kumaa, ngam si Kansa matikursunada na. Ay,
Nagadugayam awara di kwarto ni madam. Nagado ang papel. Mausar na nga tapay dagitoy. Ay sus. Ang mga namang tanak tumanan. Mga damapukaw ka dagiti papel ang masapol na di opisina da. Pipita, Ay, awan la ti tissue dito yung kwarto ni Margaret. ha? Nana, makalulwa kayon sabat. Pasensya ka la kuman. Mairamraman ka iti kinaungot ni Margarita. No di nagtupay respetuan nga inana. Naungat gaya matalaga ni madam, nana. So mas daawag iti nakasaysaya at paikan ka. No daduma, kurang la atwalyawin no ulis paikit din di pagpunas ko iti luwag. Hey, naangaw kayo gayam, nana. Ang mga nukhetak laray awan. Ay, saan man la makatutor? Asino mo tatay nagbusbusina? Ngayon pag-amalam mo, Pipita, Ay, talagang sang adadadaan lagi ti matak. Napagbildutan ka man ang asikan Margaret. naangaw kayo gayam talaga, sir. Ay, tito gayam. Ada yung mata na pimpintas ni madam nga bisyak? Puno la uray ti kuram. Ni Margaret ti bunga ti tagtagainap ko. Ni Margaret ti pagpatinggaan ti panaglakay ko abaro. Awan pa gayam asawa yo? Kunak man no ni Nana Palmarina ti gagara yaw. Ta isumot ti paspasyarin yaw. Sika magpipita. Naganus aruot ti araban ti lakay anwang. Ha? Agam siyempre. Umununa nga armen ti ina. Tapno nalakan tulangin ang mapagwen ti anak. Dahito'y man ti magustuak ken kapipita. Nakadaldalos ti namayam iti kwartok. Adagunggunam kanyak. Agyaman nak, madam. Ngam saan nyo na panunutin ti manggungkuna kanyak? Trabaho kay ta. Ay, saan? No, ang niya ting karektong palag. Ni, nakarakraksak mo tita ni Madam Margaret. Nakaungungot lay tayo pika. Ay, inton masangok. Iparaman ko kan kadagiti daddo maaputahik. Uray la mapakanta ka iti kinaimas na. Ay, agpada tayo gaya mga agkankanta kabayatan ti panagtrabaho, madam. Aglalo iti panaglulutuan. Diyak kayat ton ti agkanta no madamak nga glutluto. Ang mga no pumayso ti panangbutbutang ni mama kanyak alakay ti mga sawa kanyak. Ay, ada ka di bilin nyo pa'y kanyak, madam. Nakalutok gaya man iti pangrabyan tayo. Ay, madamdaman to na mangan tayo. Ada istorya akin ka. Mom, no, apay anak karagrag sakak asimangpat. Ha? Amangan no na nga to ti sweldo yaw. Wano na italo kayo ti posisyon na di opisina yaw, madam. Si Kamot Pipita, nakaang-angaw ka. Bukod ko ang negosyo ti pagtrab-trabahwak. Ay, Siyak ti boss. Naragsakak lang tawanan ti mangsi nga kanyak. Nagsukatak iti numero kat sanda kon amaawagan pa'y dagiti dagulit ang mga aram kanya. Oh, saan ka pa nakapanunot, kamuto? Dapay oras, apa ng pasyarta, kinidayang. Kukugan ka. Talagang nga dapay oras. Maibos ayati oras. Siyak ti kuyogam? Wenno si ka ti kuyogam? Mabalin matataa. Kahit ko asawan. Agpada, kasaritan to ni Dayang. Kasaritan mo't ni Nana Ulang. Jakim pagharap. Agbabakat kagayang. Sa bali ka ang panunod mo. Ah. Ilaklakat ka kininana ulang. Uri di mo pa'y naaram ni Dayang. Anyapit siya sa pulam. Di ka man. Si kalatan ti mapan. Masaduta ka rumar. Maturog aklangan. Dapay pamigsa. naragsak mo ta nakisarasarita ni Madam Margaret itay pinaayaban na kiti kwarto na nana. Sakbayan ng rabi itayo. Nadlaw kumit kiti akadutdutan na ka ni Margaret. Tila ang jak kayat, nunay ra na nga ada kaguran. Pagpupungtutan na ka. Ikarigatak asalaan ti ugali na, nana. Dayta ti kasayaatan. Anya ka diti nakaragsakan na pipita.
Kunak noon niya tinapintas ngay padamag na kanyak. Day jay matlagayan pa ng sukat na kadagiti SIM card na tapno saan ka nun amadagulit dagiti agar-aram kankwana. Talaga asaan nan akayat ti makiasawa pa'y Pipita. Nanagaklaan ti kinasuplada na. Di nalata ko maikat katawan dagiti agar-aram kankwana. Madam, saan ka no pa'y mabisin ni Nana Palmarina? Umuna kayo lata na mamigat. Kaduan nak amamigat tapambaran tangagin ni istorya Pipita. Diyak kaya taboy-buyaan nak amangmangan. Sige, naimbag, ta sa anak pa yan nagkape. Aywan gayam. Saan ka nga day of inton Sabado takuyugan nak amakikasar. Agkasar ngamin ti anak ko iti bunyag. Kadwa tayo ka din ni Nana Palmarina? Aywan gayam. Diyak matan inraman ni mama. Ay, gaputa inanak ko iti bunyag. Anak kanumat lang iti kasar. Ay na, nagwapo ti pakiasawaan na sika. Ha? Ay sus, amo naman kayang ti makilig. Narangsak ang kasarsarita. What? Ow! Ow! Ah! Italaang man na makapagsanayak. Kinta sa pagwatwatan na ito. Ala, Nana Palmarina, nasaktan kayo ka de? Ay, sa anak mo't kindi ano, nakigtutak lang. Ala, adan samot na disgrasya ni tibatog ti balay. Di mo tagsardengan ti pusina. Ano magpaisunti na pasamak? Ay, saan ka arum-rumor, Pipita? Ang mga numairam-raman ka. Pipita, kumay ka man. Tulungan ba? Ala, Matayak saan? ni Tito Restituto dahil dyan, Nana Palmarina. Agpatpatulong, ang mga naisuti na disgrasya. Ay, umay ka nga rin, Pipita. Kaasi mo. Awan lang at hindi nakakita kan kwa na. Pang-asin! Wan, umay ka man! Oops! Sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naan-ano ka, Restituto? Awan mo ti donor mo. Saan kan sabot na disgrasya? Ay, kung nagpaiso Tito, bumbumsag kayo? Sana ka na disgrasya. Nang dandanidak dinisgrasya. Ha? Ay, saan kayo ang maawatan? Kasano na jay? Saan kayo ang nadisgrasya? Ngam, dandani na kayo dinisgrasya? Kastaw, itay may sardeng ko tilugan ko iti batog tiruangan. Kinagbusi na ak. Dandanidak kin din pinadungparan na gadya lalaki ang nakalugan anang sarunukan niya. Sino day dyan? Ay, nasisingpat. Dagiti babaro dito'y lugar may, Tito. Tsak nga ron nalasin nida. Kunak noan niya tinapasamak mo. Sige, agsubli ako ni Jabalay. Ay, nakaangasak pa'y itinalukay. Agyaman na, tapi manawan ni Palmarina. Talaga, saan kayo ang maawatan? Panawan kayo nga rudan, ta saan kayo mutanan, ano? Mabitlaan, ada pa'y ibakak. Ada kadipay ni Margarita. Nakapanawan. Apay ka di. Agyaman na, kababain dumaamuan na. Lakayan akon. Pinagnervyos dakil din, dakil siya'y alalaki. Binutbutang dak. Apay ka no? Awan amok abasol ko. Minalaagan dak. Ano jak tarimaanan ti widawid ko. Jak kanon maabutan ti doaburan. Anya? Apay, anya ti problema iti widawid yo, Tito. Saan ko ang maawatan? Talaga, jak maawatan ni Tito Restituto. Agang angaw ko nakuma. Ngam ura lang kalkaling itan ni tayo tinervyos na. Ay, asino mat nga tadag di alalaki nga ibang pagana. Saan na deta ti pakarikutak? Ituloy ko kit din ti trabaho. Nanyat mapaspasamak yung kapupoy. Bigbigat ngagsansanamtek ka. Kaskala alutiit wintik ka. Ay sus, maras gayam akakuyukuyog Nicolas. Ha? Saan ang natuloy? Ti panang pasyar miking kwana. Ta nakaturog ka nun. Ha? Nagado pambar mo.
Pabasulin pa itinangkuyog yung ka. Kitnurabiin na pangkay pailaan. Nabartok nila kay Kulyo nga ama ni Dayang. Ay sus, at kayang baso ni Kulas kareja alakay. Ha? Nagdagay matraso na. Apang imanugot akadwaan na ka. Jesus, kursunada mat gayam ni Kulas ni Dayang. Jesus, balang amin nyo mabartok. Agramas, itipulutan. Na, Kat dayta, tisaan akayat nila kay Kulyo, kingkwana. sasawam mo't nagrama si tipulutan. Ay sus! Ang nadamdamag ko mo't kidinaytan. At nabas-bastos ni Kulas na mabartag. Iso nga lalaang kamo to. Kaya kasawan, agaliptak ka. Ang mga lumaunaan na ka ni Kulas, todas mo. Kanya ko ma. Ar-armag aya ni Dayang. Kasan mo, si kangata, si katakin kursunada. Da kayo met gaya, madam. Ada ka din nalipatan nyo? Jack nang nagtipan nagbusina yung Naira na nga da ni mama iti arubayan itay. Ada ka arubaan nang ipasabat a binigbigat kanu ni Tito Restituto ti Imay. Nagpatingkala di tarwangan. Ada ka nun ang kursunada kan kuana. Kasano saan da kurso na daan? No waradiwad mat tiwidawid na. No nakalugan ka no mo tabinot-butang dagiti alalaki. Ngamti kunada kan kuana. No di na tarimaan ang tiwidawid na. Dua abulan langan ti panagbiag na. Sana na day tati pagsaritaan ta. Alaman kit ti kwartok dagiti daan na SIM card ko. Ada iti drawer ti lamiseta. Nalipatak a para ka dagiti klientek jamay sa SIM card ko ijay. Awan sirbi gamin dagiti. Ay! Armandak pay lang kat baketak lang arudan. Nangagkaw tinagsasaritaan nyo kini Margaret, Pepita. Isu pa yung tinangibaga bakutag. Naimbag ta saan na akagura. Naragsak ka no, itibiyag na. Ay na, talagang sa nga awanan ti plano na ang makiasawa. Bugawon na aming ngagar-aram kan kuana. Mas daawak nga rod, nana. Napintas ni Madam Margarita. Himala kanyak anapintas. Masirip pa eh. Saan mimot nga iningatan? Ngam kapo nga tayo ti kinapas nagnaan saan na nga inkaskaso dagiti nagar-aram kan kuana. Awan matkit ti dakas na, no iso ti agbalin nag-aasat na, nana. May mayat kumamat lang no, anda asawa na, Pipita. Ay! Nana Palmarina, ni Madam Margaret dito umawag. Ang mga noda nalipatan na. Hello? O Pipita, apag-ring ti cellphone simbong pat ka matadagos. Apay igam mo ta cellphone mo? Wen, madam. Ay wan gayam, ada nalipatak. Anya day, Jay? Ay, kung nakitayo na matatnak. Ay, Amang ano malipata masabado inton bigat. Ada tabunuan tayo akasar inton bigat. ay, wen gayam, madam. Saan ko nalipatan day ta? Nagsasaw? Inidap na daw gusto sa cellphone na. Saan mo ta nalubat? Di ko na. Dandanita pa'y gaya min malipatan ti Aldaw. Uray ta Sabado inton bigat. Intagaliwak siya eh. No kursunadam ti agpasyar, di mapanta. Sa dino ti kahit mo, apapanan. Damagin tanto kini Dayang. No sa di nyo ti kayat na apagbasaran. Ha? Apay manan ni Dayang? Sikamat ka mo to. Nagkapsut kan. Di mo na maawatanin. Kung taway mo dito yan. Sana bali adi mabayadan ti amana ti ganakan. Maaram mo ra ka idik ti anak nga. Ngonya man nakalukwan ti pampanunutim ako na akon. Apay ti kunam, sanda akabalan ti agbayad? No di mo kayat akakuyog ni Dayang ngagpasyar. Di ni Pipita. Uray tadiop na inton bigat. Di ka man. Nagadayo ti ayon ti trabaho na. Ha? Pupoy ah. No di ka pala sumardeng amang lukluko kanya. Si kantulat tan ti mapan mang pasyar kin Dayang. Awagak tulangan ni Pipita. Uray ta na sa papay Pipita. Agsarsarita tapay lang dito'y kwartok. Ay wan gayam. Ipakita man kanyak ti imbitasyon ngayon ti anak ko iti bunyag.
Nagado na mga anak, madam. Uray la na surok asa nga gasot kayo. Nagbongga nga rod. Talaga nga ingrande ti kasarda. Siya paikit din ti makilkilig iti kinaragsak dagi dyan nga gayan ayat. Amom dinamag ko no napadasan dan tinaginagag. Ah? Ay na, puti isem na ng pereng kanyak. Hala. Ay. Kilit ni madam. Na iti batog tiruangan tinangag ko ang nagbusina. Ingka man kitaan, Pipita. Kaslam mo ko no asino ti agbusbusina. Nila kay restituto lakit de. Ibaga mga damasa paapapanan tayo inton bigat. Wan, madam. Tilugan nagpaiso ni Tito Restituto dayta. Apaw. Nagkwapo lakit din ni Terwat na. Talagang nagpapawabing dayta alakay. Ngam kasanon, kat inbilin ni madam anjak ka no agpastray. Talaga dagulit kaya, Pupoy. Agkapita pa ilang arod, tapno sana ka makaturog ang makisarsarita kinidayang. Ijay tantundaan ang makikapi ka mo to. Di ka lang mabainan? Ay susan ka nagbabain no kayat mo ti makaaram. Kunak manen, kayat mo aya ang maunaan na ka Nicolas. Di mo sana makapasyar Nicolas si Jay. Di lang mabainan ng itidalan ng agaram. Dula amin, hindi kaindak sukatan. Ay sus, ad dangag nervous ka nagkapi ka. Tani, umadala man tirabay. Ang mga nung nakatulog ang nidayan. Gaputa ko na masana kayat ni Margaret na pasyarek ni Palmarina. Tada papanan nyo enton begat. Sikalangan ti kasaritak piit. Ha? Anya ti pagayo kanyak? Pugtuam no asino ti kayat kong arman Pipita. Ti ina, wano ti anak. Ay, anya matunda talaga. Kila tamtamagan na kanyak. Ay, sa anak amambad to. Pipita, di ka matlag sublen. Ang mga no di ka pa'y nakapili iti pagbadom. Ay, no, awan tinapatag ni pagayo kanyak. Sige, umuli ako dito pa na. Mabitlaan. Ay, Adayuman ko a problema. Sino nga tadag jaya ng butbutang kanyak. asos, jak amo asong batan dahil taas sa lutsod siyo. Tadyak matakita dagja lalaki. Awan na ti madlaw mo akaribal ko kan ni Margaret. Amangan no umapal da iti kinagwapo. Ni Madam Margaret magkayam ti arman dahil alakay. Dandanisan kayo may lasin, Nana Palmarina. Bagay yun itin sutyo. Inmubing kayo. Jak nagawidan ti nagkatawa iti dayta nga imbagang Pipita. Agyaman iti panang patiray mo kanyak. Pudno ti bagbagak, Nana. Ay, wad gayam. Saan nga tapay ang nakasukat ni Margaret? Di mitlar muara ti kwarto na. Di alas 10 ti kasar. Apay aya gumanat kayo, mama. Kaslada kayo matanti makikasar. Wow! Nagpintas kayo, madam. Iti dayta kausyaw. Saan aman lahasin nga taon kayo niti 40? Ngam no nakiasawa ako, ma. Amangan no awan ti kastoy a kinapintas ko. Ngam no masibsibugaan kan marinlin na awan timula at adda alumang tao. Ay, nagmisuot ni Madam Margaret. Timbaga ni Nana Palmarina. Mangdadael kayo iti ganas, mama. Anyaya day nga ibagbagayo. Mapantayo man langan. Kayat ko ang makita ti anak ko iti bunyag anak kasuot iti trahi di boda. Umaykan Pipita. Sumarunutan kini Margaret. Tama nga nood adama sir. Kita ang ti reaksyon na. Kasla iso ti may kasat ang makilkilig. Nay, ang galas jisga mo yung tibigan. Kumusta nga tan ni Pipita? Nagdiop mo nga ta. Wait lang. Awan mo tan ni Pupo iti abay ko. Naparandang natan kintaya. Anya ti pagpanunutan ka mo to. Apay pinanawam ni Jaya. Anya pinanawan. Nuda kayo tinang panaw kanyak. Ay, pampanunutig man ni Pipita. Anya. Kaduwa talang arudin ni Dayan.
Ni Pipita pailaan ti pampananutam. Makadlaw to lang ata, ni Dayan. Oh, anya ko man ang makadlaw. Ay, kumakakit dyan. Mapantay tayo ni Dayan. Pinanawak, agumat gatang iti ice cream. Payatim makder ka pailaang itinagtugawan nyo nga sponsor, Margaret. Dandanisan mangrugi ti kasa. Ay na, nagpintas ti anak ko iti bunyag, mama. Kasano nga tatirik na ti makikasar? Ha? Ay, nino? Ay, madam, mangrugin sa magpaiso ti seremonya. Agsubliak nga raw dan iti tugaw ko. Saan kayo nga umakakar dito'y nagtugawan nyo, ah? Dito ito ti pangkita kada kayo, iton malpas ti kasar. Nagad-ado nga mina na tao. Nadlaw mo ti reaksyon ni Margaret, Pipita. Kaslamayat amay ikasar. Danday nga rodan jak maigawid ti katawak itay na napalmarina. Sana dakas na mapanunot na pa'y ti makiasawa. Tito, da kayo matkanti mawawag. Nagkapuak iti balay na iti amom. Kaslawan tao. Ay, jak kayam na ibagay ti dayto alakay nga da kasarap pananda. Pimanawa ka dago si tayo natlaw ko na itang kararabas sa lugan. Anya? Asino dagajay? At nakita na iti nakalukan. Pimanawa ka dago sa ata nagbutoy nga. Saan dino ka dahil kayan yaw? Ada kami dito simbaan. Kinuyog mi kinana palmarina ni Madam Margaret anak ikasar. Anya di ko na. Nakikasar ni Margaret. Ah? Sino ti nakikasaran na? Ay! Nakaangaw kayo mat. Saan ani Madam Margaret nagkasar? May saan ninang iti pa nagkasar ti anak na iti bunyag. Mangkalata, Pipita, saan ka nagbabae? Talagang grande dahito akasar. Ha? Ni Madam Margaret. Kasi sapsapulin na tanana. O daytan, nakita na tan. Saan kayo kadipay anak kapangan? Agawid tayon. Dapat agumanat ka, Margaret. Jay may sapadak anang anak iti kasar. Madlaw lumakayan ng gwapo. Jak magustuhan ti panangkit-kita na kanyak. Inkisim tay kinaabay ko itay abalo kano. Kan agsapsapul iti asawaan na. Katay baak kano akas kanyak ti sapsapulan na. Anya? Saan kang agmulang-lang, Pipita? Ay. Tumakdar kayo matan, mama. Saan kayo pa'y anabsug aya? Uray mangan tayon ton iti restaurant tada kayat ko agatangan. Nagansa akabuting mo ti lalaki. Di mo aya kayat no si kati sumarunong agkasar. Anya kayo mataya, mama? Ay! Ni Nana Palmarina. Maala na pala ti mang sutil ko ni Madam Margaret. Sige, mapantay yung arudan. Nabsug ka batlaan? Agdiritso tayo iti restaurant. Ang mga numakadlaw da dyan akan didok at surutan na tayo. Nagawid tayo nga rudan. Tunong anak man na tumakdar, Pipita. Ay na, sumbon sa amatan tirayumak. Sige, madam. Nag-abumakit kayon, mama. Siya kung timang ibin ka na kayo. Umaikan, Pipita. Wan, madam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaang amarik nagtibanlog ko. Itatala kasangput tayo dito balay. Ay, kaaginanan iti kwartong, Pipita. Itugtugaw ko pa lang dito salas, Nana. No saan aga po iti day dyan akan dito? Diyak kumanagawin. Man ano ka de, no adag gusto kan ka. Di mo pa'y kayat. Kayat na asawan day ta, napintas ka. Kaya't iyo asawan, mama. No awan ti agar-aram iti may sa babae. Saan ang napintas? Sika, Pipita, at agar-aram kan ka? Ha? Ay, anya nga, iti nakairamramanak dito. Napintas aklat ta, uray awan agar-aram kanyak. Nagsukatak lang arudan iti SIM card. At amanan mayat amang aram kanyak. Ay na makapasurunan. Sige, madam. Nana Palmarina. Agi na nakakpit ini kwarto. Agtuglepak matan. Nainbag, tapin manaw ni Pipita. Tapno makasarita ka na saya at Margaret.
Say-saya atem, ti makisaw ka dagiti agar-aram kan ka. Tapno, saan da ka abastusan? Ay, padasan dati mang bastos kanyak, mama. Pagsasawak ida, tungpa-tungpa agpaida. Impaspasarak ko lang timawag king ka, Pipita. Sanak mo lang ang makasi, ha? Anda, dito yung kwarto ngagin ina na, kamuto. Ha? Saan ka nag-day off? Saan ka nag-day off ita Sabado? Napana kami nakikasar. Ah, tapan ka nakikasar? Na, asnanas daw ka. Malagip ko langit nga ron ni Tito. Ah, sino at ito? Restituto, tinagan na. Oo. Kaya't na Tito, tihawag mission ko, ana. Ah, won. Malagip kon. Apay ni Tito? Sa bali nga ron, tinagawatan na. Iti panang kuyog ni Nana Palmarina kan ni Madam Margaret, anos pan nakikasar. Inanak na kami ni Tikasar, ti anak na iti bunyag. Kasta ka day. Sige nga Rodan. Ituloy mo ti agina na. Bye. Anya ayat tinangilibagam ti Rida, Margaret. Uray la nakigtot kami kinipipita. Ay, apay ayaan na parswada kita lalaki. Ha? Anya ayat ay tasasawam? No awan lalaki, saan ka kumanay tao? Kasano ka jak masuron, mama? Lik-lik-likak lang arudan day jay alakay, no kasano anaala na tinumerok. Asin no alakay? Dayjay nagwapo ako na. Kandi dun sa itay tinagan na. Naalalis to pa ng alas 3 iti parbangon, mama. Nagaram ka tadagosan? Uray ka no ikasar na kadagos? Ang Pipita, no umay agpasyar day jay akandido saan mo apadpadanunan, mawatang? Naglukong tayo dyan lalaki. Impapirit na nganyawat kanyak na dito asabong nagpaikanok ni Madam Margaret. Sakit nagdardara sa limugan. Urayak lang na pauyo kiti kinaasok ti tambutsok. Tilugan nila kay Restituto dito yung nagsardang. Nagpusina pa ilang man. May mag-abigat mo, Pipita. Ugalik tagbusin na tapang bugaw ka nung timarmar na. Ah? Ay, aglang lang ka di amarmar na? Naagaw kagayam. Nagseryoso pa'y mat nga ron tilangam. Nay, apay na itasabaw. Ada lalaki ang nangyawat kanya. Para ka no ni Madam Margaret? Dakas na ito yan. Ang mga numauna anak pa'y. Agpudno akon kanya Margaret. Ha? Ni Madam Margaret eh. Ay, kaano ni Nana Palmarina, ba't di ka nayan niya pa siya rin? Malagip mo na di imbagakin ka. Umuna nga armen ti ina. Tapno nalakanton ang mapaguan ti anak. Marang mapasungbat ka takos. Ada ka di pa ibagayo, titaw. O sige, isirot ko na kita sabong. Napugtuwas, di pang pananutam di ka naman kabuto. Ngamadas mo. Tasaan mo ana ure ti iyawag ni king kanipipita. Tasaan na matgayam adiop. Tinuyog na kanong amin ti amon abalasang anapan nakikasar. Ang mga nuinton sumaruno, isudan ti may kasar. Sasawumot. Nuwaglalain ka, di ikasar mo ni Pipita. Ha? Ma'am Gamoto, nagdaw ko. Napagustuhan ni Dayang di Kalman. Ay sus, talaga anapigsa. Di pa nagkursunada na kin ka. Amang ano kursunada na abaklan ay so. Ala, agawam ti mangkantyaw kanya. Ngam agawam matiag trabaho. Kat nagapumat kan ni Candido da ito'y asabong. Ay, nakasara kan ni Margaret. Talagang sakit nga ipaypay suday jay ti agarom iti balasan ko. Ngam kasanong no saan naman akayat ti agpaaram, Nana. Tinasarita ti balasan ko, asay atin na ti makipulapol, kadag iti agduyos kan ko ana. Tapno, saan da abastusan? Anya nga tatiba ka ni Madam? Ay, hello? Pipita, tenggaman na yung pagtibagak Ah? No at tamang iyag iti sabong dita para kanyak. Saan mong awawatan? Maawatam? Ha? Ay, sus, kasano da ito yan? At dahil may dito'y alalaki.
Ngamsan ko nga inawat. No jak pinanggap nga ibaot ti sabong nga ayaw-awat na. Saan ko mapayapim manaw? Madam, nakabasol akong kada kayo. Imayan day dya lalaki kat impapilit na nga awatek ti sabong nga para kada kayo. Saan mo apagungtan ni Pipita, Margaret? Awad ti basol na. Impapilit day dya lalaki nga inyawat ti sabong kanyak, madam. Saan nagalalis to na pimanaw? Kung tanda ko malang na may nagtitrabaho kakatulong. Pipita, saan naknag at pagpungtutan? Saan nakasungba-sungbatan? Saan mo akagura asong bata na ka ni Pipita? At akalintigan na nga sao? Sige, saan akong nagungat kan ka, Pipita? Ngamjakon kayat amaulit da ito'y. Saan mo ngay ramraman ni Pipita? Kan kunakmanan, Margaret. Saya atem laeng ti makisarita kadagiti agaram kan ka. Nukunak ajak kayat ti agpaaram. Saan? Saan? Saan nga kamaliday jakan dito? Uray narasa yung tibuok na pungot-pungot. Ha? Ay, sus, ninsamot lang kayo restito to day diyag buspusinan. Ipay-pay sunan samot din tinaibaga na itay. Anya da itan? Pipita, inkalukatan ti ruangan. Sino man nga tuktok, sanga inya. Kunak to, may katanit tataristito to. Apaw, nakalawlawat isam na adim sa agit ilugan na. Kadapay into na sabong. Sino nga ta talaga ti kayat na apasyaran? Sino nga ta? Anya tay ko nam lakay restituto? Kunak to pa'y kat, mapanan day di atap ko. Laglagi pong ko nga ti patigmaan ko kan ka, Margaret. Dayawam, sino man asa nga ile. Pipita, saan ka pumampanaw, Bantayan na. Sige, madam. Mangisagana ka na itim na rin daya? Wan, tapno awan ti makunkuna ni... Tito, nagsamit adang gano, Tito. Tiyawag mo kanya. Sa bulunam itinasamit nga isem mo. Pipita, kapilaan kanya. Sige, panawan kayo pa'y nga rudbe Nasayat mat no imadayo pa'y laang ni Pipita. Tapno mangeg mo ti ibagak. Ibagak kada kayo Jak kayat nga armendak. Saan mo kadi akayat? Akamakaman tati maudi abiyahe. Idi hardin nga ayan na itinaduma-duma ken agkakabanglo asamo. Napaisam nak. Ngam, saan kayo nakakatawa, Tito? Maturog kayo man laangan tapno saan asayang ti panagpuyat yo amang pasyar kanya? Nasa pa ka man na pimasyar restituto. Amok nga dan ni Margaret iti opisina na. Siyempre, kaya nasawan asika tigagarak Palmarina. Pipita, itimplaan na kami man kini restituto iti Diyos a pagpalami isme. Mangpalaman kamutan iti tidapay. Wen, madam. Apay akit kitaan nakmatlatan restituto. No adda kayat mo nga ibaga kanyak. Agtimag kan, sakbay asak tiag sao. Palmarina, saan pa'y nagkupas ti kinapintas mo? Agpada kayo ka ni Margaret ang napintas. Kas kanyak, awan panggap ti balasan kong agpaaraw. Naimbagkan ka, napanas mo ti biyag tinasawaan. Awanan ti panggap ni Margaret ang makiasawa. Naragsakan iti agdama akasasaan na. No saan ka anak ki asawa, saan kumaanay tao ni Margaret? Talaga ang mapaisem ng iti panagkalintigan. Ado, ti agar-aram iti balasang ko. Babak ng daami. Baknangak mo? Nadanon ko na ito'y atawan ko ta nagpabaknangak pa'y. Nabaknang pa'y ti panagpuspusok. Maragsa ka nag-amakaamo iti dayta. Amangan numakabukal kami pa'y iti may sakin ni Margaret. No saan? Uray pa'y manok ti amponan me.
Uray man kiti no pagbalinan mi abalay ampunan ti dakkel abalay ko. Sika talaga, pagkat katawaan nag. Jak lang arod amo no seryoso ka kadagiti imagbagam. Napuno ak. Loya ti kunam tulagan tanti panagkasarmi ka ni Margaret. Anya ti kunam? Kahit mun sakit dia pagsasawan ta ka ni Margaret. Hindi ta ni Pipita. Amangan no mabisin kalaan. Saan na ko man ngiramraman iti panagaram mo kini Madam Margaret? May sak lang nga katulong. Relax ka lang, Pipita. Ada kayat ko adamagan kan ka. Puno ka di, nga ano, agar-aram ka ni Margaret. Wen ka no. Awan makaiturod amang pasyarkan ko ana. Ay, nagasatak nga ron Pasyak lang tinakaiturada ng pasyarkan ko na. Naungat ka no ngamin. Pagsasawan na ka no, dagiti agpanggap amang pasyarkan ko na, manipod pa'y nagbalasa. Dagulit mat ni restituto. Anya ti pangiramramanan na kan ka, kat no pagungtan na ka ni Margaret. Nagdamang matkit dilaang, no adu ti agar-aram ka ni Madam. Ado, gumawan pulos kayat ni Margaret kadakwada. Kasla napasnak ni restituto iti panggap na kini Margaret. Siya ti paspasyarin na iti. Ngam nasirpat na ti balasang ka. Napintas nga men ni Madam. Nasingput pa'y. Ngam naungat kadag iti agaram kan ko ana. Ti pagtanaga no dag panggap iti dakis kan ko ana. Iso akanayon ko abagbagaan. Saya atan na laeng ti makilangan kadag iti agar-aram kan ko ana. Siya kong ti agluto. Ta makipang rabii akya ti balay mo kamuto. Tapno na sapsapa ang mapantapasyaran ni Dayang. Makamu ka pa yan iti sidaan. Oh, ano ti panagkikitam kanyak? Kapoy? Ah, panak-nakam. Asaan ka akapoy kamuto? Amangan no, unaan na ka ni Kulas Delikato. Plano na ka no, abartikan ti ama ni Dayang. O di bartikan na lata. Hala, tulungan ka lang ng agluto. Sumanao ka. Sino nga taday dyan agbusbusi na Pipita? Ni nga tatito manan? Binagak lang arudan asaanan nga ituloy ti agaram. Madam, ni Sir Candido ti agur-uray ti ruangan. Imbaga kadakwada adamagag pa, inukalumbusan nyo ida asumbra. Ada kadwa na nagpasya? Nagluko dan? Pagtutulungan dakit din? Bodyguard nan sa, dali dyan talo ang kakadwa na. Disinti mo terwat na. Ay, Ano? Nagdagulitan. Hello? Anya? Negosyo ko nam? Katno rabiin? Di mo iyakar ti alipus-pus ko itimuging kan bukot ko. ala, pudnuwat nga dali puspos itimuging kinbukod ni Madam Margaret. Siguraduam laang ang negosyo ti pagsaritaan ta Sir Candido. Pipita, Madam. pagsubli ka itiruangan kat pastra kami ida. Wan, Madam. Kasla mabutangak matan iti dayta Candido. Naglaylo ti panakisarsarita na kanyak. Madlaw ko manangi papilit iti kayat na. Asus, agnerbiyusak matan. Basta, jak kayat ti agpaaram. Jak kayat ti makiasawa nga urayan niya pa iti ibagbagada. Oops! Sakto nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing and beat, dati subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dati nga channel. Apay adinanon nak dito'y balkon, Pipita. Pinanawam ni Margaret. Kitudo adalaan kini Candido iti unang. Imbilin na rumuharak nga na. Di nan sakay at amangag ko ti pagsaritaan na iti dadya Candido. Naimbag man, ta sinangon na ti sanga ili na. Inkari ka no ni Sir Candido ang negosyo ti pagsaritaan da. Binaunak man di tirwar. Kasi imag ka no dagiti kinakuyog ni Sir Candido. Ni restituton sa matag busbusina.
Kabisado yung gaya man ti panagbusina na na. Kasanawa tangaruday. Lain pa karami Pipita. Napintas kagayam no masilnagan nakatilawag manipon iti kasip nga ta. Talaga na kayo dito. Naglaing kayo amang lamyong. Mabitla. Pinagiti dua alugan. Ano kanisa nga ili ni Margaret? Napugpuan niyo. Lugan ni Sir Candido dagita. Kadwa na dagiti ng kuyog kan kana. Namam muna iti kasaran. Anya, agkasartan? Namam muna iti kasaran, kunak. Negosyo ka no, ba't ti pagsaritaan na? Saan kami nga ron nagpada iti panggap? Mga no saan ba't ang negosyo tiranta na jakal dito? Jakla mo At subli kay tulangan itong maminsan. Bahagi umat, ti sumarunaw. Ay, santala ko mga nagtultuloyin. Loko gaya mabartik na dyan lakay. Kinarit na takit din. Entun mausawan. Kabain na kalaki di ka mo to. Napagbitudan na taan ni Kulas. Anya dyan rasrasaw na. Agrama si Tipulutan. Jesus, kasi ka nyo ngamin to ugali ni Kulas. No, mapalaluan na si mabartik. Iso nga, agaliptak ka. Agrama si Tipulutan. Ang mga no... Soldad mo na. Kahit ko asawan, kawal-kawalan na. Kamutin na tayo pulutan na. Awanin na. Diwaw. Ala, si Kante agaliptak. Tao muna ka ng mga asawa. Saan mo't alumbak and pag-iin nagawan ka ti mga asawa po po. Pudnumat kayo dito ko naman. Akat, papanantang nga dyan. O di agawid tanta maturugan. Ay, nasugpeten dagiti matak. Ay, kung kakanyak ka mo to. Ang mga nung maisugil ka dito dyan. Joke. Kung kunaklaan mo tayo. Salbag ka. Intun maminsan nga agbusina, saan mo ang mapanlukluk tantirwangan, Pipita? Ha? No anya timbagak, isut itong palam, mawatam. Ay, wan madam. Anya ay ti pangungtab kini Pipita. Bigbigat. Da kayo mat, no anya laditan ti pagdengdenggan nyo. Saan ko nga ungungtan ni Pipita? Bilbili naklaang nga no adda agbusina, di na mapanilo ka tantirwangan. Asla makaungot nga min titimot mo. Ay, di kayo lanarwam iti panagsasaok. Tiyam mo nga taday jay akandido kat masikapan nak. No nasaya at lakit dito ipagpakita na kan ka. Saan mo abastos? Kanayon ko nga ibagbagakin ka. Saya atam ti makisarita ken kuana. Ay, bay andaklatan mama. Ay, may sapay, Pipita. No awanak dito'y balay kat umay ni Tito, ibagam kan kuana asaan nalaangan nga ituloy ti agaram kanya. Ibagak da ito, saan da kumakagura? Da kayon tulak kuman ti makisarita ken kuana. Gusto da ita ako na ni Pipita, Margaret. Uray inaldaw nga adda dito'y balay. Saan da ka amapilit no di mo kaya? Pagkadkadwan dak sakit ni ka ni Pipita, mama. Da kayo manlangan ti agpaaram iti dayjay Aristituto? Ha? Ay, agrigat lakit din tinapintas aya. Di mo lang arod kayatan ti agpaaram. Dagulit da paylaan. Nasingaksama ti panagsasarita yung itay kinidaga. Mga no, napasungbat mo na. Napasungbat ko na. Anyat pagkukunang kanya kapoy? Ay, sus, naaliptak ka ba't kaya ma? Dahil laki din. Sinungbatan mo't ni Dayang dagiti dinamag ko keng kuana. Sus, kunak man nyo. Na may saan na kakamot. Abay, pagkunam si kalang tinalaeng. Abay, awanan sa bali ang mapanunot mo nga ibaga kanyak, no saan aday jay adayang? Isagsagot ko nga king ka. Sus, madanagan akman. Pagdanagan ko. Ibaga king kapupoy. Ni Pipita lang kay ayatek maawatam awanan sa bali. Period. Saan ka nagsapay?
Anya lakit din ni Margaret. Mairabraman ka pa yan amauntan pipita. Idinto akatulong ka laang. Dagulit mo't ngamin na kita gararam ka ni madam. Uray ni Tito, napas nagsakit di. Dilat tanbayan ni Margarita dagiti agaran ken ko ana. Saan dapat amapilit no saan na akayat? Saan na siguro akayat ti matagdagulit. Amangan no masingalahan, iti pa nagtrabaho na. May saday ta arason. Ngem tipod no agapuna. Mapneken iti agdama akasasaad na. May mayat mat ngagpaiso, tawan asawa na. Nay, anya ti kayat yung asawan na. Hawan ti istorbo. Manipod idinabalo ak. Yakon pinanunot pa iday taabana. Diyak, amo takin numero ito da ito. Nakalakalaan na nga tayo ti numero. Hello? Ay, ni Madam Margaret. Isu ko maati awagan niyaw. Awan samot kaya nayat na. Nay, inidip man. Apay, asino day jay pipita? Diyak am mo na. Saan naman may mga tinagan na? Dinamang na kanyak, no dan kaayan-ayak ni Madam. Anya ayat ti pangiramramanan daken ka. Asanukid din anaala dati numero. Nana, adag busbusis na. Imbilin ni Madam. Anya di imbilin Nana. Uray taawan mo't ni Margaret. Amangan no ni restituto da ita. Kunakto, matada kayo manan. Amo yung mat, asaan nyo ang madanon ni Madam Margaret no kasto nga oras? Maumakan samet na makakikita iti panagrup-rupak pipita. Ay, Gwapo akong mantikulak. saan akasta tikat ko asawan? Adala kayat ko adamagan ken ka, may papan ka ni Margaret. Anya dayta? Ano? Da kayo ka di mawag? Saan mo ta katimtimog tayo dyan? Ada imawag? Wan, itay lang. Tinamag na no dan kaayan-ayat ni Madam. Baga, awan mo tamok. Ay, saan mo't lang arod na nasayang tiyakay ko? Adamot lang arod na namak ka ni Margaret. Ang pakalbuak sa langan tapno sardangan dakon, mama. Imaykit din timanon ni Candido ija opisina. Awan sa ti orasen na panagpasyar na ken ka Margaret. Ang mga no negosyo ti rinantanaken ka. Negosyo nga agpaisong. Ngam imparipirip naman ti panagayat na. Ano agtipon ka no ti sanikwame? Ay na, nagadong ay bagbaga na. Madam, Nana Palmerina. At 20 pitatimplayo kapiyaw. Agyaman nakpipita. Ay, mabit lang gayam. Saan ka di ako nakadiyuluklok tanti ruangan na dagbusina? Ni Nana, tinang palubos kanya kalokataktiri daw. Tay kunakon balasan ko. Saya atem latta ti makisarita kadagiti agduyos ken ka. Ay, anya launay ayat ikamatan da kanyak. Adapay aya sirbi na ama ki asawa ket sanak meten nga ganak. Agpakalbuak sa lang agpaison. No saan kayo kanula ang nagpakaasi kani Pipita Tito? Saan ka kumaakayat asa nga ilyan? Yaman ken ragsak ko o naslang anayag akayaw na iti pusok. Diyak magawidan ti umisam iti kinalaing nyo amang buladas. Akit agyaman ak numaparagsak ka Margaret. Uray apag kanito laeng ket nasamsam ito manen. Ti paglanglangan ta aragsak into naglantip dagiti puso ta. Tito Restituto, sa anak amaki ang angaw, at dapay asa anak amakilinlin nuko. Asilo nga mintiag ko na amakilinlin ko akan ka. Napudno ak iti tarigagay ko. Anya launay ti kamatan nyo kanya kaya, bakit akon sa anak nga aganak pay? Saan aray ta tinapatag kanyak? Tinaskan kanyak aging inayat ta. Saan kayo nga rod nga ay ayatan? Anay, ura lang nagdara ti pusok. Ni mama kumalangan ti pagraywan niyo, ta sa anak matan ang makaanak.
Nalimad sa kanong agduyos kayo kan kuana idi. Sika ti ay ayatek Margaret. Saan kayo nga rud nga ay ayatan? Awan amok kadagita ayat nga ibagbagam kanyak. Ada sang haili ni Madam Margaret. Iso asim merkak meten dito kwartok kamu to. Oray rabe, makumikom kalanta, kadagiti among. Ay, gagangay, tabalasang pailang ti amok. Ha? Ano pumanaw ti sang haili ni Madam? Gupdet taon ti saritaan ta. Ay nakitulo ti ruangan ni Tito. Pipita, agawid ka nun ni Tito. Ay, ti among sa riyahin, Pipita. Wan, sige ka mo to. Ito maminsan lang nagsarita tamanan. Bye! Ay, Madam, Makaammo ka namang itulnog ka ni Tito aging ga ito ruangan. Makaammo kan ton nga agirigap. Sige, nasumrag ka kun iti kwartok. wan Madam. Mayat sakit litiririingan nyo na migatan na Madam. Agdaydayan kayo mat kabayatan ti panagluto yung ti pamigatan. Kan inagawan takmanon iti trabaho. Nabayagan na jak nagluto, Pipita. Iso abay ang naklaang. Aldaw ko ita. Saan kayo asumrag iti trabaho yaw? Saan mo anaawatan ti kayat ko asawan? Ay, Kanayon kumaanaraksang ka, Margaret. Ay na, saan kayo nga palagip, Mama? Jak kayat ti mariribukan. Kakaysuna na ragsakak. Aywan gayam. Hintayon tuman kit di ag picnic inton Sabado. Ay, nasaya at dayta na panunod mo. Saan kiti apasig at trabaho latan? Agluto ak tuman kadagiti paboritok aputahi tayo so ti balunan tayo. Datayo laang nga talo. tulungan kayo itong agluto, Madam. Amok mo talutuan kat nagiti daduma paborito ya putay. Nakasaritam gayam ni Pipita. Ngam, apagbitaan. Dintuan non-stop. Nuni, dayang tigasaritam. nagdagam siya nga ili ti amon abalasang. Kahit na pa naintulnog, itiri daw da, idagawi dahin. Oray ta, sana may sa ti aldaw. Kamuto, saan ama ibus ti aldaw? Apa nang itungkuam iti panagpudnyom kini Pipita. Ito no kwan, di mo mapuutan, apanawan na ka, ay susilikado. Kanayon mo't ngagpakada no mapanagkatulong. Oh, anya, humirit ka pa Kunam nga ta apaati waking ka Ay na, itaman langan ang makaumayak dito'y beach. Ay na, makadigdig, usak launa yan. Oray siyak, Madam. Nabayagan na dyan na paglangon iti baybay. Adayo mat namin ti baybay di bugyasa. Kunak man no ijay resort nga galo-alo nakaslabaybay ti papanantayo. Napintas ka no ijay. Diyak kayat ti artificial abaybay pa ba? Kay kayat ko dito'y beach. Umay kan Pipita, intag lang uyan. Ganad kayo. San kayo unay agpatpating ka? Numuna kat lalamasan ka. Gapo ka dagiti alipuspos iti bukod kan iti muging mo. Madam, amoy mo tayo taglangoy? Saan nakapagkadanagan Pipita? Tumpawak tulatan. Ha? Ay, matitay tang angaw mo, Margaret. Hinton pumaiso lang aron. Kita ni Pipita kat nakigtaut. Anya kayo mataya, Mama? No kaano naragsakak? Inawis kayong ag-picnic dito'y bye-bye tapno ag-relax tayo. Wala, asino ta dagi dyan ang laki. Ay sus, jak laki din nagpitot. Da kami tikit kita handa. Alala ko may kan Pipita, intag digusan. Itayak pa ilang ang makalanglangoy. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Yan ka pa'y mat anak kadigos kamuto. Kunak pa nyo mapantaig pa siyarmanin. Sa baduman ngagpaiso na. Sa dino tinapinta sa papanta. Sumurot kan tulat ta kanyak. Makaamon dagiti sakata, ang mga turong kadata. Ingam, saan ta kadwa ni Dayang? Saan ko nakasarita ni Dayang? Diyak nakita iti kalman. Mailiw ka matlaan ang makakita king kuwana niya. So, wumot. Talna ka man. Malagip ko man ni Pipita. Diyak na awagan ni Dirabi. Tanasapa ak anaturog. Sabado itakot diop naman iti panagkurak. Mapantan ninyo, mapantanton Mapantanton.
No, Jack pa'y nakadigos. Nasapak nga rin na naturog. Naladawa ka nakariing. Kalkalpas ko lang nagkape. Mapansin ti ayan niya kamuto. Lumakay kan. Agbalaw kan. Tanapig sapay dagiti piskal mo. Sana ka nabannog iti kalman. Awan mo tunay naramid tayo gardin. Ngam kakaisuna asan ta ama pa nagtrabaho ita. Ay sige. Sublan kan tungal intun madamdama ah. Adda ala ka balay. Sige. Si kansamot ti lumakayan. Nay, kita mantasot mo. Pambalay. Di mo iba ka. Aday tatarwat mo ngagpasya. Ay na, urayak lang na tayo kasi nabuwagan tinaluyon pipita. Ay na, nagmayat yag lang ko. Ay, talaan nga makitak ti ginaragsak niya. Ay, madam. Tas kailang ubi nga ang kampisaw. Manmano ti kasto agundaway. Manipod dimtang kakatulong mi. Italaaga na ipasyar ka. Kanamin mo't ngamin nga ato ti trabaho yaw. Ay, madam, medyo na ako nagsalita, banda. Ni Mama Dayjay ah. Ay, ang mga nusap-sapulin na tan. Adda na kiti bagana, tumakdak na pailangan, madam. Jack pa'y na umangaglang ipipita. Si kalatan ti mapan itiayan ni Mama. Nga masan ka ngagbaybayag ah. Itay pa'y nga agri-ring ti cellphone mo, Pipita. Yakmat kaya tapakibiangan. Ay, imod ka mo. Tutay mawag itay. Anya nga tati bagana. Talagang saan na iliwan ni Margaret nga agtigos, Pipita. Ni Tito, tayo mo awag. Hello? Sika tinawagag ta sigurado asong batang na, Pipita. Awan na pulos tao iti balay na palmarina. Nagdamagak iti karumayo ket nagkukuyog kayo kano kada Margaret. Ay, sus. Ipagak nga tati ka dami dito, bitch. Anda ka ba, Pipita? Ha? Ay, kwa! Ada kami dito, bitch, titaw. Imay kami nagpipiknik. Nagbayag ka lakit din aya pipita. Anya ka dit imbaga ni mamakan ka. Ay, adda ka nung amin imawag ti cellphone ko. Ni kamoto day jay. Tay agay aywan iti garden ko di bugyasan. Ay bayagak tay mawag mo't ni Tito. Anya ti imbaga kan ka dayjay alakay restituto. Ay, nagdamag napay ngawan kayo di balayaw. Kat saan ako na nakapagulbud ah. Imbagak ti kaadda tayo dito yung beach. Ay! Ha? Madam! Apayan na nga papaspasak! Ah! Pipita! Ay, nagbukayo rito! Tulungan na! Ay! Madam! Ba't nagiti sa sakak? Mangasa ko lang kasi nagaktiyan na! Madam! Madam! Kumpot kayo kanya! Ay na! Pipita! Ay na! Istayan ako! Nagyaman ako! Ay! Jakpay kayat ti matay! Agyaman aklaunay kan kapipita. No sanak nga inalaw ang mga nunalmasak kuman. Ay, unagmat nga min asan ka unay ngagpatpating nga. Dagiti alipuspos iti bukot kan muging kuman nga tanti bagayo, mama. Ay, napaggan nga min na talaga. Tanating nga pa sa tibay-bay dyan, madam. Nadlaw ko ang lakat nga paunag. At anya nga rad, agawid tayo? Ni mamamat, kakaiso na nga may tayo dito'y beach. Saan nga mo no kaanon tumanan ang maulit? Nasa papay mo ta pangaldawan. Agmerienda tayo pa. Agida Sarah nga dudan. Mariknak mo tibisin ko. Kapilang amin timpaw na ko'y tayo bigat. Mga alakalatan iti kayat mo akanan pipita. Ni Titon samot day jay. Talaga sinurot na tayo. Madam, saan na kumakakura? Saan na kami na nakapagulbod kanila kay restituto? Bay amon, tada kadwa tayo ngagpiknik. Anya pa'y ngay. Awan tumat lang ti maaramidan na matkit de. Nay, nakita na tayo dito. Apaw, ti alistonan nga masidag. Ay, apaw. Ha? Kurso na daadan sa matan. Kababain kumati makipangan. May mabisinak namin eh. Noon nasapsap ako maanamuak na may kayo nagpiknik. Nakapagbalo na kumamay. Anya lakit din. Iso nga imay ka makipiknik ta makipangan ka. Anya ko matipagbainam. Sigod asa anak ang matimtimag. Sigod naman nagbabainak. Uray damagam kanipalmarin na amamang mo. Adon ti nagbalbaliwan ni restituto, Margaret.
Sana nakas ideya di matimtimag. Nukas kumaidi iti kinatarabit na ita, ang mga nooda kayo kumatinag-asawa. Pasensyakan ti kinaparangkang agsaw ni Margaret Restituto. Saan kit din napudno ti kunak? Ang mga nooda kayo kumatinagbalin nga amak. Uy, Pipita, apay adi ka matimtimag? Ay, sige lang madam, dumdum nga gaklatan. Kasano ama kasaw ni Pipita no madama amang mga. Ne, apay ngayon sardan nga magtantimangan madam. Nagbasit lang arot ti pansit ngayon pa unagyaw. O mga no, mabain kanya. Apay kumamat ang mabainak kada kayo. Di yun adlaw aya nga ipaspasaksak kulatan ti sao. Inyakan, naragsakak, ang makisasarita, kadagiti na amok ababalasan. Isa tumalyawak. Awan ka gamit yung likotak. Nagpartak ka manalag na. Kinamakam ko nga ro, dagiti sarsaranun ta ababalasan itay. Yung amo ka kumakat katakwada. Yung, ay sus, nabainanak itay, katawaan tak. Tawan ka gaya matilikotak. Apay, pinanawa mi da. Subyam mi da, tawagak lang ni Pipita. Madamdaman to niya awagam ni Pipita. Oh my God, Na, panawan naklatan ko na nga. Napagbit lang na ito eh. Sumarunong akmit la adagos. Nanghang mo siguro nagitagbatak adaluyan eh kamuto. Adda kami dito beach. Nagpipiknik kami dito Itibay-bay kayam din nagpasyara manag-day off. Mailiw ka nung kami ni Madam Margarita, haglangoy. Isa nagawis nagpiknik. Makayatanak iti amok. Itala nga makitak no kasano ti kinaragsak na. Sige nga Rod, mga numakasi nga. Imay kami mo't nagpasyar kan pukoy. Amangan nga rod no siyak ti makasi nga. Agsarsarita da kan Nana Palmarina. Napanangatan nila kay Restituto. Kadwayo na dyan lakay. Wen, inawagan na kita kat imaykit din dito. Dito ini Madam Margaret. Amangan no awisin ako nagdigos manay. Tandanig kaya mo mapas ni Margaret itay. Apaya nagsubli na pala ka ni Pipita iti baybay. Mailiw ka nung agdigaw sa Restituto. Nabayag nga minan, saan kami nga imay dito'y page. Katsi ka, saan ka mapanagdigaw? Madamdama ha? Mapankon to danunen da Pipita kan Margaret. Bareng saan nakapabainan ni Margaret? Saan mo lakit ding Arman? Saan nakakagura? Talagang sa nga awanan ti plano na amak asawa. Intuloy ko la kuman tinagarim ken ka. Uray siyak. Jakmetan kayat ti makiasawa. Awan gayam. At tansa ng kurso nada kang kaitay. Karitin lakit din. Basol di may sa magmag na makisarsarita iti cellphone na kan sabali ti taltalyawan na. Tanangam lat tatagmaneho, Pipita. Urita dandani tayo mutan makadanon iti balay. Naipapas ko tinagdigos, mama. Agsubli tayon tumanan. Nag-enjoy ka kadimot lang, Pipita? Nagpananungatan nila kay Restituto. Uy, Pipita, apa di ka matimtimak? Saan mo asingaan tapanagmaneho ni Pipita Margaret? Diyak makita ni isla kay Restituto tilikodan tayo. Nadadaalan sa amat madam. Oh, apay Pipita? Adta sumarsarono anang ngisi talugan. Kasla kayat na tayo adong paran. Matugbar tayo! Agsinsinya si Mesa na kalugan, madam. Delikado sa ito Dalaki dinta ka sa panggapda. Nana Palmarina, 5 alalaki apasig ang nagdarakal ti bagita tinanglulukan tayo. Isinsinyas datong sahag tayo. Agbati kayo dito yung nagtilugan, mama. Dua kami lang ka ni Pipita dum saag. Amang ano dakas ti aramidin da kada kayo. Damagag noon niya ti kasapulan da, mama. Ang nervyos akmutan. Madam, saan kayo nga padlaw ang mabutan kayo? Saan kayo paypayan? Pipita, agan-anad kayo kuma. Sino kayo? Anya ti masapul yung kanyak.
Bastos kayo! Ipatandag! Ipatan nyo dyan mo! Siyak ti palumos sa agbalig ka, tinda ka sa panggap yung pana! Siyak ti sa munyo! Nakarit dito yung kumaya. Pasagtagin natin na! Nakabangon ka dagos ha! Kadaro ba na? Sige! Dumarot kayo! Nagtinangkam magkini, madam! Madam Margaret! Kung dawayan, di pa nakaipunang nagtinanggam at kabana! Dito ay panda! Flying kit pa rin ko! Alay ko, nabluwak sa matan. Madam, pakawanan ko ma. Jack-in gagara, nairamraman kayong matanan akong tarak. Awan na nyaman na pipita. Agyaman nakpaikit diya, tanalaing kagaya miti karate. Ay nispal mo ti biyag ko. Ay, panda ka lang iti ospital, Margaret. Saanan mama, awan na nyaman na dayto eh. Si Kapipita, saan ka kadian na dangra? Nirestituto. Umanal-al nga turong dito. Loko na gayay alalaki. Binutbutang dak. Ang kapoy tinapardas unay pa nagpataray ko. Kinamatdak dagiti pulis alasabat ko. Ay, naimbag ta din dagiti pulis. Ang mga noon niya kuman tinapasamak kada kami. Hindi makamatang dagiti pulis. Impulong ko kadakwada. Nga da nagpanggap itidakis kada kayo. Sino nga tadagi dyan, madam? Mamuan tayon to, kalpasan ama imbestiga dagiti pulis, dagiti alalaki. Nauyong gayap niya dalang kamuto. Nabartat ka no Nicolas, kat pinanggip na nga purusan si dakulap ni Dayang. Oh. Ay sus, pinasubsuban na matan sa pinungot na. Gabriela Gayam ah. Narigat gayam maluklukwan. Ni, napay nga minalukwam. Ti babae ayatun. Isuano ni Pipi talata tayo ayatam. Kat di mo matakdiran nugas pangarigan. May turad mong arman ni Dayang. Di mo na tayo tulo yan. Di ka man. Nintoy. Payapayan na ka. Ay, gayam. Landanik mo itong nalipatan. At nagtulagan may papanan. Sige, jatakan. Kamuto, bye-bye. Ay, sat mo din. Oo na yan. Kaslataro ko kaya wag Musta nagbabasit ka di gurong na. Anyakit ni Pupo yan. Awag man kit dinipita. Bareng saan ko amasinga. Tayo number na. Anday ta. Ay tal mag-call. Anday ta. Agring di cellphone na. Sa pelok mo to song bata na. Hello, kamuto! Hello, Pipita. Ay. Asa pa ka man ngitawag? Naladaw pa kit din Itay ko mapay alas 3 ti parbaho na. Ngem alas 3 mo ti malam. Ay, sika talaga? Kahit ka lang nga pagkatawain. Amok nga inanaka iti kasting oras. Ay, mabitlaan. Ada nagtuktukit tiri daw dito kwarto. Ha? Amangan na di bagada kanyak. Ay? Sige nga Rodan. Bye. Turid ko kumano kahit nipod no tirik na. Sayang. Dayjay gayam akan dido tinang bilin kadagijay alalaki tapno kidnapan dak. Naglukon. Lakayan agarab pailaang. Ang mga no pinakitaan mo't nga men iti dinasaya at Margaret. Napagsawa kay tinagubsang mama. Nagdagulit mo't ngamin. Kunak lang arudan adyak makiasawa pay. Pag nakmam kumanday ta. Saya atam ti makisarita kadagiti agarem ken ka. Napanunot ko matday ta mama. Dandani ako naisagmak. Agyaman akmanan ken ka, Pipita. Awan anyaman na day madam. Sa anak lang nga katulong yo. Nakasakanak pa yung agbalin na salak ni Biyo. Ne, adagbusbusin. Nirestituto laki ti day dyan. Mapan ko kadilo katantiri daw, madam? Ay, sige, Pipita. Padanunam ni Tito. Adamot utang ko pagyamanan ken kwa na. Ang masapay la kumata maawatan na akay kayat konti agtali na abalasang.
Itan kagaya mitinagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayadin kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.